Abusia Kofi Adoma eyisu ye beta abonti se o ma bonituo e wonani me kwa de mete na minite san Dormaa na okoye na o minim se ye niu ayi kura aba nti Dormaa asema aba me die na me so e wo se me so mbom na beka bi kakra wate ase anne Kofi Adoma yere aba abonti na oba abonti o de nsem betudwa ne nsem de obeka ni bebre ba me die ade ba ko kan ya me beka ho asem wo ha mama ye ya beka ho asem Kofi Adoma yere kan se Dormaa obia nyansi honom Dormaa fo nyanti obi anka maame ohene na yesoma no wo ho na wa wu no ofiri hemfa Ade shemo bibi akwa aba de ba too much so ebra so se de nsem atudwa na anu ada ene ba betu odwa ese Kofi Adoma wanwani ya boni tuo wonani amene ba bia wogina no enye kra enchiremu ba betu odwa me hu ni se enye tuo ne de aboni na mum eye gunpowder ne nyina kokoda na ne yire na atuba nso ba abonten be keka nsem bebre me ye kire se etrun pocho odeto ne ko not true ni day. See, obo etrun the boy mikun nenyim. He was shot in the face. He was shot in the face. He was that it wasn't just gunpowder. Even camera also records adenimpo opai. Na ishe video na. No ide behin ba behin o hwehwe behinfo ma wo sonimu. Ti no omunum to ha we munu ato ha omunu to ha no we munu to ha onya nkrofo wo so no mu huru n'enyim ne enyim na le moja aba ehwe video no obaba nti bohu akatesi bi wo ma ofe ne Linda na dama akatesi ade nyeme bi wo ho ye a me yanje ho na mmom oya adze o somafo de we dwuma yin de be frɛ abofra no oya adze dodo no le frɛ Dormaa na wode ne call Dormaa hospital. Doctors are ho wo ya adze nyankopon hira ho ye na nanom wonka wo ho. Wo so wo wuro da doctor kra me ne kasai. O da me tworo. O kasa na me bisa mpo cho wudi na esa me tworo ni nyina o da me fa to ho che na asem nti. O ka ni nyina na o mo le ka no si ma wu na nyi one more than 20 times. Emi me why me yada me papa o lens ma me o lens yefie ye lens nti what's obi na enyi wa enyi me esi ma ote enyi wa wo mgbe ntum mgbe enyi wa ko wuru ma but na hu there what da ho hal lije bibiala possible there obotum wa agine yi wan was a man yankopon ye ho adom wo ye wo de chi ado de call brekum ma okotwetwa ho scan na adze ma wo san we chi wo bai na hu de doctors no ehwe videos a wo twa wo hospital ho na doctors wo ni nyina na hu de obia nurse obia ye involve so na wonyim de nipa na yiwa won ton wo store nti okeka wo ho ala ma oba nde wo de wo transfer ne ba akra o si fida na details na meseme de beba o chena aseme bi nti na o de fida na oba akra o si sunyanyi so de flight no to once nti ye nya bi so de erere ma na manipa betuma ye na oye na ya low ye per ticket na passion fon so nyankopon hira ho flight na ye madododo ye ho hwe onye ye nso nyankopon hira ho nso na yetumi ade pape ede ne ba nkran oye memenda mesa ka papa ne memenda na no ye dzen hwe mesa menyi ma ye propropro ma no ho anyonyo de tena ho ya bo hu de na ye dzen ti na ho ne menyi ne go hospital straight ana ye mberefie a doctors for was mesma wa ye nyi wa na wa room wa ye na mesma wa fa we na mesma ni ti me ken na domafo wa medication ordered by tramadol nyina wom na enye tuo eye gunpowder na mum eye tuo ankasa
na wo moto ebo ni kunu ani ene ba bi ogina na nyene nso nyame adom bibia akoda ama ne say ni kunu responding kakra ensem we no obetena social media na no nsem atu dwa ha yetu majecha so mesro so be subscribe wa like no wa share video no edi ama me na afi bobe one so se be ya video bia betoma obetumi anya bia hwe na wonso anya bi atie ensem wana na atuba edi bebetu dwa no anso ho a ababa wa bia ba eye social media so wono so de na no nsem abetu dwa na ensem a wo kan anu ode ne nsem a wo kan nyina ne ti a watwa ene se eye nsem wana na atuba be kan ne bi ye nokure bi nya nokure sanse wo mu Dormaa program no a e course wo Dormaa ne Kofi Adoma nkasa na ifre wo mu so pe so be twa na sika pudu ogyehye ne ho eno de wa ma me kan o kire Ghana fo ne mum e pray ba ye no aba betena eye social media wo ka e kire nkrofo se etuo ebo no se ye gun powder se ye gun ni nyina no ekokoda na nsem abaya ne betu dwan anu odin ye nya botani ntie nsem abaya na ye de ba betu dwan ye wi a ye be domu asukoyi pa abusia Kofi Adoma eyisu ye beta abonti se o ma boni tuo e wonani me kwa de mete na minite san Dormaa na okoye no o minim se ye niu ayi kura aba nti Dormaa asema aba mi die na me so e wo se me so mbom na mbeka bi kakra wate ase anne Kofi Adoma ye de aba abonti na oba abonti o de nsem betu dwa na nsem de obeka ni bebre ba me die ade ba ko kan ya me beka ho asem wo ha mama ye ya mbeka ho asem Kofi Adoma ye de kan se Dormaa obia nyansi honom Dormaa fo nyanti obia anka maame ohine na yesoma na wo ho na wawu no ofiri hemfa eye me dese wawu video no bonu wo mu se papa bi ba wo nchen o se Dormaa hene ne soma no nti ade nti maame obesia aka se wonti Dormaa anka wonti Dormaa fo nka na sera na Dormaa hene aso papa bi onye papa hunu keke o oye ohene oka omo a omo organize program no ho na omo soma ne se omra mehwe se de esi ekọ se de okunu ho sitie papa ne ba okunu ho obehwe no papa no so afirim papa ne wu ye kora be ye 1 week anie na papa no so awu ya na suma hene enam ne so okunu frɛ no na point of correction wa na wo say na suma hene ne frɛ okunu eye okunu ne frɛ na suma hene se eye okunu ti se okunu anka nto bi se Kofi Adoma se ode no frɛ na suma hene na suma hene ne frɛ no eye Kofi Adoma wona wo frɛ na suma hene se wo pese wo ne no wo pese eye frɛ ne se Dormaa program na ekoso no mo ahu se frɛ ne se promotion ne wo nkanan no enkosoro wo form wo nkanan ndi wo pese wo ba betwa se be ya nkanafo no so beti de ekoso wo honom no mo se okay enye problem eye good ti se wo beba wo betima ba be wo betima ba betwa wona wo charge o musika wo beje na wo kwen na okotwa ye eye sign aba obi enhye da so betutu abo na mo se enye gun powder na nka ye tuo pa na de bo Kofi Adoma nya ntika Kofi Adoma tim na ni nka se ye tuo na mo tuo ye na tuo aboba na mo de bo Kofi Adoma ani a ntika Kofi Adoma ani se ne na ni asaye o kanya ne se bo se ma hohoro so ande otimi hu ade kakra ba ohu tutu no ka se na ni asaye nti ye sign na aba what you say na wo ye media person there etasi media fo ekoya enye Ghana nko ba bibia problem timi to mo etasi nti enye boapaye what you say ma me nti man ka se obi anfiu na suma hene wa afre how many times if the first time afre na suma hene wo kasa tia papa no se no nim ho hwe da se bia Kofi Adoma koye kwa bibi se na asi nti o se wo ho ado hu se Kofi Adoma number efre no nti onde opeke no se Kofi nti koye program wie ekuraje usika hye ho koye kura wo mfre mi no se enye Kofi o na ye ne yede na se de maami si kasa na suma hene ho no na enkoyie fi se na maami ni nim se suma hene nim na chese omumfi no ti maami ne cheche no se me kura me nim se bibi se na asi o ma wo na Kofi Adoma yere yi wo pa na suma hene chese o de o pa na chese de wo usika sa first na enkoyie na wonnim se bia onim se asem se na asi na suma hene afre 4 times ofra wo se ukuna da o san fre bi ma se nkrofo bi aba ukunu ni ukunu nya ho ne o mo kasa of ni nyina ti ofra 4 times ansa na onya ukunu na o na ukunu kasa onya ukunu se na se me fra wo yere se wada me fra wo yere se wanya ho wo yere nka ncho se me fre nti wo be se o mo nya da biem di ade na o mo nya biem
Mode ka call se domafo entua $5,000 say wode ko brochire kwakọ wode ko Dubai kwakọ sa ho yale na doma hene so ayi domafo sika na enye na doma hene de nti ansa na obekọ yim no so hu se o Kofi Adoma ba obenya problem se doctor atwere se yemfa no ko Dubai na sika se no muhiane yemfa ma no one for doctor's report to be a mechere say okay doctor refer ye say yemfa nko ma me doctor for refer mo se mo mfa nko mo de ko ma na doma hene. Say doctor report what they amamuni. They now we hear from a doctor report. I'm never say doctor say mo fan kosina na Adoma who say Doma fo sika $5,000 ya me ko yi ye Kofi Adoma ba ha no problem no obenya doctor report ne that so say on fan ko Dubai ntia no na de say sika na ko yi. Mami asema me ken meboa. Ntu ka say Doma ni bia unyante Doma ni bia nka. Abusia yen share our life na yen biem. Na yento aso wo no adafrom na ensam abaya no edi tu dwa no na ensam de waka bi a wo kire se ensam na natural ba e kan nyina no nokure wo baabi nokure ni baabi enti no se asam ba na obeka no wa hweyie no wa husade obesi aka no esan se ensam na natural ba e kan sa domafo obi ansi mu ma mehwehwe no no eye ntro esan se eye na doma ahene soman ema nipa be ba Kofi Adoma se o mehwe no na oba ya ni fofia anto ata papa kro ni so ba be wu ya ene won so omu penechi krakra anase wo mo bo wo mo de abaye na yie enu nti nema bi wo honom na se omu ka we social media wo mo hwese de ombesi aka ne sansa na Adoma hene wonyi na ni emfire Kofi Adoma so na mom wo gusu a wo so mana na anu ada kra ko le besi na yere ne so no sade wo sika sai ni nyina mu wo pa achew e ka se wan kansam ni yie nti be yo mo fa ne bo ne enchen ama ni nyina kokoda ni nti wonnyim nye nti a ene na natural baba abonten esa so be ka sansem ni nyina no obesre no esa se video ekwa na nkompese obekasa wo ho na so ensem bia na natural ba keka wo mu no e na epem no ma wo no so ba ye obeye sa video no adofrom nsem wa betodwa efa Kofi Adoma nwani ho enie edie na wo kan edie na osusu die na wo dwene ne nyina begina wo comment section as feel free na be tro de opesa wo tro bia e wa ase na bibia ni ayatena se ni apense mu ye besre se hwehwemu bebre na ena ekoso ewo ye Kofi Adoma nwanwani ani etuo enyetuo eyetuo enyetuo no ne nyina ekoso ho no mesre se bibi ni a obenya abotre na afi no wachira wadwen ewo sa ensam ne ho Dr. Bednego number so the screen as mesre se obefra no bibi efa sunsum hawo o pa wo so da ye emmem de bia ekoso ewo abrabo ma etie nyame asemem abrabo ne ntumpo no ne nyina ne fra no obenya adaje no bisa nsam na waboa wo mpa ebo ma niema so akoyi edi amaw just so hima ena me jesu ha etu ma GHS so ye all the social media platforms so makra